Na levom ćošku prikazan je Sveti Stefan Uroš II, kralj Milutin, kralj svih srpskih zemalja i pomorskih, i on je bio ktito 40 crkava, a iznad njega njegov otac Stefan Uroš, kralj svih srpskih zemalja i pomorskih. Na drugoj strani je prikazan isto Sveti Stefan Uroš V, car Srbima i Grcima, a ispod njega Sveti despot Stefan Lazarević. Ispod njega je desno od njega Sveti Antonije Veliki, a iznad njega Sveti Grigorije Palama. A ispod njega vidimo ovaj lepi stup.